Assalamu alaikum. Bugun Qrimishg'alning 1057 kuni efirda Zaman studiyada Shavkat Amatullayeva chalishmoqda. Destek uchun jaza yanvarning 23-inde Baxchisaroy rayon mahkamasi Osman Bilalovga nisbatan boshlangan me'muriy ishni baqajaq ekan. Buni huquq qo'riqchilar bildirdi. Osmanov Baxchisaroyda musulmonlar evlerinde kutlevi tintuvlar o'tkazilgan vaqt destek ko'rsatmaga chiqqanlardan biridir. Ishg'olchilar uni naqliye ve sakinlar yurishini maniya yaratganida qabatlaylar. Donbassni qaytarmak uchun vaqtincha Qrimni Rusiyaga teslim etmeli degan fikrni seslendirgan Nadezhda Savchenko jurnalistlarga o'z so'zlarini anglatmoqqa tirishdi. Tunevon Ukraina yuqori shurasining xavfsizlik va mudofaa komiteti parlamentga uni komitetdan chiqarib tashlamoq kerak degan taklifni yo'lladi. Tam qarorni parlament qabul etmeli. Крым сдали. Шында кемиетте оғанлар Qrimni 2014 senesi teslim ettiler. Olar tatlı işandırılar yapıp meni tenqit etmege tırışalar. Olarının işandırıları amelge keçirilmeyeceğini bildirdim. 2014 senesi de olar 2 hafta devamında cenkni toxtatmağa işandırgan ediler. Şimdi de sizlerge becerilmeyecek işandırılar beriler. Men Ukrainani sevem, men Ukraina bütünlüğüne qol tutam, Rus dünyasına değil. Я не за русский мир. Rusiyaga qarshi sanksiyalar Qrimni ishg'ol etgani uchun ko'rsatilgan. Buni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barack Obama o'z so'nggi matbuot konferensiyasida bildirdi. Sanksiyalar tek Rossiya Ukraina ishlarini kirishmakni to'xtatsa, lag'u etili bile ekan. Yarından boshlab prezidentlikni saylangan Donald Trump yapacaktır. Rusiyaga qarshi sanksiyalar Ukraina territoriyasida yapgan hareketlari uchun ko'rsatildi. Buyuk memleketler o'z singirlaridan chiqib, kichik memleketlarning ishlarini kirishib qo'rqizmasına yo'l bermemek kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari temel prinsiplar bozulmaması yo'nalishida turajak. Prokuratura Qrim parlamentinin sabiq deputati Vasiliy Ganish uchun 12 yil hapis jazasi belgilanmasini talab etdi. Davlat xainligida qabatlangan Ganish o'z qabatini tanimay. Tunevonki mahkama to'plashuvi nenen yakunlanganini muxbirimiz Elvina Sidbulayeva bildi. Bir buçuk sene devamında Vasiliy Ganish işi boyunca mahkeme ketdi. O Ukrayn huquq qo'riqchilarining ellerine tushgan yekene sabiq Qrim deputati. Onu tutqanda 3 epizod boyunca jinoiy ish ochdilar. Bu referendumning kechirilmasi, ishg'ol anayasasının qabul etilmesi ve kefe yerli saylovlarga namzet olarak ishtirok etganida qabatlana. Sonra ise referendumda ishtirok etgan epizodni chiqardilar. Lütfen prokuror Danilin mahkemeye sizge söz beri. Prokuror yarım saatdan ziyade çıkış yaptı. Devlet qabatlıcılığının malumatına ko'ra, taqiqat sabiq deputat Vasiliy Ganish qabatlı. Prokurorning sözlerine ko'ra, onun hareketleri Ukraina birdamligine zarar veriyor. Ganishning hareketleri ağır ve onu yumshatmaga delil yo'q, deydi prokuror Oleg Danilin. Devlet qabatlayıcısı Vasiliy Ganishni 12 senege azatlıqdan mahrum etilmesini talab etdi. Ev hapis jazasini mahkeme zalında muhafız jazasına dengishtirmek kerakdir. Ondan son söz sabiq deputatın advokatı Andrey Rudenko'ga berildi. Ganish qanunsuz saylovlarda namzet olarak ishtirok etganine bakmadan advokat mushtariyasining hareketlerinde jinoyat ko'rmay. Onun devletke xainlik ya da diger basitçi olgan bir jinayeti yo'qdir. Onun için qabatlı deb tanılmasını rica etemiz. Devlet xainliginde qabatlangan sabiq deputat o'zini qabatlı deb tanımay. Aytganına ko'ra, vaqt Ukraina tarafdari olib yashagan ekan. Debatlar vaqtında onun yuragi yaramay, qadilar bir qashkiriyati nüfus yapalar. Siz o'ziniz ekimni ziyorat etib olursunuzmu? Men doğru anladımmı ya da acele yardım çağırayımmı? Maşina endi kele ve ekimge alıp keterler. Qarşı chiqqanlar barmı? O hasta ve qo'riqchilovchi olmagani sebebinden boshqa kunga kechirmek mumkin. Sabiq deputat Ganishning sog'lig'i yo'q, mahkamachilar to'plashuvini fevralning 10'una kechirdilar. Elvina Sidbulayeva, Eldar Ismatov, Zaman, ATR.
Ахер сакинлері ендірімнен яда бедава иляч алмақ үшін бірқач күнлеп невбетлерде туралар. Базы сакинлер бірқач айдан берлі зарур урылған илячларны алып, оламағанларына шикайет етелер. Бедава иляч алмақ үшін хасталар башта екімге барып рецепт алмақ кереклер. Бұл рецептнің тек 3 күн девамында күчі бардыр. Хаста кереклі илячны алып етіштірмесе, яны рецептні алмақ үшін кенеде екімге бармақ мечбур. Сон кенеде илячханеде невбет базы инсанларының сабыры етмейіп илячханенің қапуве пенжере жамларыны қыра. Ноябрьнің 25-ден берлі илячылар апханеде yok. Evvel yılının sonunda olacak deseler, şimdi yılının başında olacak деп ишандырулар япалар. Evde 99 yaşında olgan anam yata. Men mında bütün kun devamında turup olamayım. Evde ilacılarım yok. Ne yapacağım? Şimdi keterim. Son satın almağa mecbur olacağım. Öyle de bir aydan berli ilacılarını öz parama satın alam. Inkermandan mında kelmesi kolaysızdır. Evvel Ukrayna vaktında hiçbir problemsiz Inkermandan alaydım. Hastahanege kelgenimden ekim ozu bana gerekli ilacılarını bereydi. Şimdi meni rayondan çeşit koşularını yollaylar. Lakin bir alıp olamayım. Tunevin Ahmedjitke barıp öz parama satın almağa mecbur oldum. 2000 ruble masraf ettim. Devlet bana bedava bermek gerek olgan ilacılarını bermey. Nasıl bunu anlatmak mümkün bilmeyim. Bir kişi sabadan nevbette turaydı. Nevbette kelgende ona gerek olgan ilacılar olmağanı ayttılar. O nervalanıp ise kapı camını kırdı. Ахмеджит yolları maniyalı yolға çevirli. Машиналар açık яда демірі сынған яғмур ақабына түшелер. Бөле вақиялардан бірі Туневін Победа жаддесінден Буденова соқағының көшесінде yüz бергендір. Мазда арабасы Ливневкаға түшкен. Айдавчылар білдіргенне көре Бучқұрға еркун бірқач араба түше екен. Ишғалжы шер мемориеті тек яқын вақытта тамир ішлеріні башлайжағыны білдіре. На улице Буденова Мерседес провалился в эти ямы. На проспект Победы. Поворачивал на улицу Победа Буденова. жаддесі илекеті Буденова соқағына бұрылайдым. Менің ұғымды кеткен екі араба кечік oldu. Менің арабамның көпчегі Ливневка үстіне шыққан вақыт о бірден ертігіне кетті. Оқ бампері патлады. Сигорта шirketіне мұражат етіп, махкемеге бережеміз. Арабам яңыды. Повреждения видны? Мұнда ер вақыт ойле, не қадар тамирлеселер біле, вазиет денішмей. Мен 3 күн евел анау чұқырға түштім. Ама қысмет oldu ki, көпчегім чұқырда қалмады, чықып олдым. Білгеніме көре, бұл чұқырға 20-ден зияде раба түшкен. Евел ел яқшы жайды. Мұнда не айтажағымны да білмейім. Не вақыт тамирленежегіні білмеге істесеңіз, шымды вазифе берілді, бірқач күнден тамирлерік. Бұл саатқа олған соңки хаберіміз еді. Епіңізге қайырлы күнлер тілейм. Невбетекі яйынымызда көрішкенімізге қадар сауықнен қалыңыз.